Assalomu alaykum. Mana hamroz 4 sotuq havlichemo. Sagdiana Raynavba. Коробка брomdagi. Bu duyem etaj, 4 ta spalni. Nishon dodam g'uzaram, yonta glukhoyash nest. Duyem etaj, 4 ta spalnikadagi. Hozir pastash nishon mityam. Pastash bu yoqda zalkati kuxnichi zo'rashas. In yakam etajamo daromat. Dasti chapa yoqda kuxnimo hast. Inja ba tualet. Inja bu yoqda kolonnaka zalkadagi. Men даромата дараш. Плюсаш чиба подвалаш 3 yil подвалаш ба хона даротам мушуд, а берун дарот мушуд. Ҳозир фасадни сарнишин нишон митиям. Ин гуфтагомо барин фасадаш шуйсас, 2 этаж, мана ин дари подвал. Мана мехи ҳавли шумо, дарозахонаш ҳаст. Ман якта отдельный ҳавли ба санузел пад тарафдаги. Ҳавлемо 4 сотих мушуд, стартови нархаш 170,000. Акун якта подвалашам нишон митиям. Ин дисаготон барин подвал 370 баландеш. 2 та ойна боло пас тарафдаги, якта дар наружни мемонетон и ман вход хонаи худаш бо. Ин таги дари кӯча, мен ҳавли чи гуфтагим ана мемошуд, мен дараш, мен ёнанги деволам айни шумо. Фасади саранака хушуре кунад мушуд. Аманҷа сари кӯча 200 метр, Сагдиана Райнав. Номера пасти мемонем, телефон када нархошо фаҳметон мушуд. Старфи нархаш 170,000.